Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriwe muri Kenya. Perezida William Ruto kuwa gatanu yagiriye Judy Kyari Nkumiri nk'uhagarariye ibikorwa bya diplomasi y'igihugu cyo mu mujyi wa Goma. Judy Nkumiri ari muri ambasaderi ba consulat general n'abayobozi bungirije b'ubutumwa Perezida Ruto kuri ubu ngubu mu muryango wa Afurika y'Ubunze Ubumwe yaginiye kuwa gatanu. Bivuze ko Kenya nicyo gihugu cya mbere giye koherezwa mu diplomati ugihagararira mu mujyi wa kwigarurira inyeshyamba zo mu mitura mu Mutarama uyu mwaka. Icyemezo cya Perezida Ruto byiteze ko cyongera gututumbya umwuka mubi ushingiye kuri diplomasi hagati y'Nairobi na Kinshasa n'ubundi bimaze igihe bitarebana neza. Umwuka mubi hagati y'impande zombi watangiye kuzama mu mpera za 2023 ubwo byamenyekanaga ko Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Kongo ryashinyirwaga i Nairobi. Ntacyo leta ya Kongo iravuga kuri kiriya cyemezo gishya, gusa byiteze ko igomba gutumiza ambasaderi wa Kenya Kinshasa kugira ngo gitange ibisobanuro. Kenya isanzwe inafite ambasaderi wayo muri Kongo Kinshasa ukorera i Kinshasa, Engineer Peter Tume, washyizweho muri Mata uyu mwaka. Ku munsi wo kuwa gatanu hashyizweho uzamunyiza witwa Moni Manyange kubera ko ibihugu byombi bisangana mu bufatanye mu bya diplomasi. Bigaragara ko mbere yuko Nkumiri atangira inshingano i Goma bizabanza kwemezwa na guverinoma ya Kongo Kinshasa. Bica amarenga ko mu gihe leta ya Kongo abitagenzuriye umujyi Nkumiri ashobora kuba aretse gutangira inshingano. Bizasaba ko babanza gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'inyeshyamba za M23 na leta ya Kongo Kinshasa. Nkivuga kuri Kongo Kinshasa, abasirikare babiri mu ngabo za Kongo Kinshasa naho polisi babiri b'iki gihugu baguye mu mirwano wasekeranije n'abarwanyi b'imitwe y'Abazalendo. Ni imirwano yabaye kuwa gatanu mu mujyi wa Kindu mu ntara ya Maniema. FARDC yavuze ko Abazalendo zisanzwe zifasha mu ntambara irwana na M23 arizo zatangije iriya mirwano. Umuvugizi w'ibikorwa by'ingabo za Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru izwi nka Sokora ya kabiri, Lieutenant Myagbe Jeremy, yatangaje ko usibye bane bapfuye ku ruhande rw'inzego z'umutekano za Kongo, hari abandi nk'abo bakomeretse. Ku ruhande rwa Abazalendo ngo hishwe batanu, abandi benshi barakomereka. Imirwano y'impande zombi yadukiye mu gace kitwa Kokorote muri komini ya Mikelenge, ubwo Abazalendo zayizewe n'uwitwa Amani Hussein Josue Alias Saddam zagaguye igitero kuri delegation yariwe na FARDC na polisi ya Kongo, yariwe na Minisitiri ushinzwe umutekano w'imbere muri Maniema. Abo basirikare na polisi ngo bari borejwe muri kariya gace kugarura utuze no kuganira n'Abazalendo bamaze igihe bafite umujinya. Icyakora nk'ubwo bari mu nzira bisanzwe baguye mu gice cy'abari barwanyi bari babanje gutera sitasiyo ya polisi ya Katako bagatwara intwari, imirwano igatangira. Ubwo leta tunamenye yamaganye impamvu Abazalendo zigaragaza kuba kiriya gitero zarakigabye bitewe n'uko umuhungu umuyobozi wayo yatawe muri yombi. Amakuru yavuze ko kugeza mu mujyi wa Kindu umwuka utifashe neza, ndetse muri uyu mujyi hamaze gushyirwaho amasaha ntarengwa yo kuba abantu bamaze kugera mu ngo zabo, ndetse inzego z'umutekano zigusaba abaturage kuzifasha kuba maso mu kwirinda ko hakwaduka imvururu. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe ko Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda Anita Among yagiriye uruzinduko i Vatican rwavugishije benshi bavuga ko yagiye gusaba umugisha wa Papa. Uruzinduko wa Among yagiriye i Vatican ihuriweho na Papa Leo wa 14 nyuma y'igitambo cya misa n'inyigisho yasabaga abakirisitu kugira ubumwe no kurangwa n'amahoro. Nyuma yo guhura na Papa, Among yitabiriye inama yari yatumiweho yahuriweho n'impuguke muri diplomasi ya Vatican, Padiri Miroslav Stanislaw. Umuyobozi ushinzwe itumanaho n'inozabwanyi mu Nteko Ishinga Amategeko ya Uganda Chris Obore yashimangiye ko Among ari umukirisitu gatolika nyakuri, ariyo mpamvu bitakabaye bifatwa nk'ibintu bitangaje. Chris Obore yibajije niba yari kuba nk'umugenzi we Rebecca Kadaga wagiye gusura urusengero gakondo rwa Nendaheri, aho mu bwoko bwabo bajya gusura umuhango wo gushimira ibyo bagezeho. Ati ko Among yaragiye gufata umugisha kuri Papa bisobanuye ko ashyira Imana imbere. Ese bashaka ko ajya gusura urusengero gakondo? Aba bagore bombi bagiranye amakimbirane ku mbuga nkoranyambaga, ariko Among akerekana ko atasubizanye na mugenzi we kuko yemeza ko yarezwe neza. Byatangaje ko abagore bombi bagiye guhatanira umwanya wa Vice President uhagarariye abagore mu ishyaka rinini ku butegetsi. Iki gikorwa kizaba tariki ya 27 Kanama uyu mwaka. Ibi byabaye nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata ibihano mu bayobozi bakomeye muri Uganda barimo Anita Among, umugabo usanzwe ari perezida wa FUFA, ndetse n'abandi bayobozi batandukanye ibashinja ruswa n'akarengane. Ibyo Madame Anita Among akana yivuye inyuma agatangaza ko byatewe n'uko ari mu bantu bashyigikiye ibihano bihabwa baryamanye bahuje ibitsina mu gihugu cya Uganda. Ibyo Madame Anita Among bihakana yivuye inyuma agatangaza ko byatewe n'uko yari mu bantu bashyigikiye ibihano bihabwa baryamanye bahuje ibitsina mu gihugu cya Uganda. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire mu abanyamakuru bakojeje ba munino barandika banditswe abarundi 8 baza umwaka n'amezi ari bafungiye ku kigo kinini cyo mu mujyi wa Manila muri Philippines batabaza basaba ubufasha bwo kuhavanwa. Abarundi barimo abakobwa babiri, abagore babiri, abana babiri ndetse n'abagabo babiri bavuga ko bisanze ari imfungwa zifungiye i Manila ubwo bacaga bajya gushaka ubuhungiro hagati ya Gicurasi na Kamena ngo nibwo bageze muri Philippines, aho bari bizeye ubufasha bw'imiryango yita ku mpunzi bwo kubona ibihugu bahita berekezamo. Gusa birangira batemerewe gusohoka mu kibuga cy'indege. Kugeza ubu ngo bagumishijwe ahantu bashyizweho kuba bonyine mu kibuga cy'indege, akaba ariho birirwa bakanaharara. Umwe muri bari Abarundi yabwiye BBC ko bahisemo kujya muri Philippines kuko igihugu cya Singapore bari babanje kunyuramo nta biro by'ishami ryita ku mpunzi rihaba. Ntihazwi icyatumye Philippines ifunga bari abantu. Gusa mbere yo kubaheza mu kibuga cy'indege basubiye gusubira muri Singapore, ariko nabo barabyanga. Uwatanze ntabaza yavuze ko we na bagenzi be babayeho nabi cyane. Ati tumaze umwaka tutabona izuba cyangwa hanze, dufungiye hamwe twese, abagore, abana n'abagabo, ntacyo dufite turyama uretse dukarito n'udukeka duseswa hasi twacikaguritse. Yunzemo atabo dufungiye amatara ntazimo amasaha 24, tugaburirwa rimwe ku munsi ibiryo by'nica
kwica ntikize, ikibagiranye burundu cyo nukuvurwa. Abenshi turwaye impyiko, diabete, umutima ndetse n'izindi ndwara zikeneye abaganga. Abarundi kandi bako hejuru yo gufatwa n'abiba natotezwa ndetse bakabwirwa amagambo y'ivangura n'abashinzwe kubarinda. Bava kandi ko nyuma kwimwa ubufasha na HCR ya Philippines ndetse na leta y'icyo gihugu bitabaje imiryango yita ku mpunzi y'Iburayi babinyuje mu ishyirahamwe ry'impunzi z'abarundi ba mu Bubiligi. Desire Ndayizeye uyobora iryo shyirahamwe yavuze ko nabo bagerageje gutabara bariya ariko bikaba iby'ubusa. Ati twitabaje HCR y'Iburayi dusanzwe bikorana buri munsi, itubwira ko irimo kuvugana na HCR muri Aziya hamwe n'igihugu cya Philippines, ariko twategereje ko baduha igisubizo kirambuye turaheba. Birimo gukorerwa Abarundi muri Philippines no guhonyura uburenganzira bwa muntu. HCR y'Iburayi ivuga ko imaze igihe ivugana n'inzego zirimo leta ya Philippines ngo Abarundi bafungurwe, ariko bikaba bitoroshye. Leta ya Philippines nta kiratangaza kuri icyo kibazo. Muri Mutarama mu mwaka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yatangaje ko nawe yahera itabara bariya abaturage bayo nguko banze ko nimero zabo za telefone zimenyekana muri iyo ministeri. Mu mahanga bambwira ko President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuye na mugenzi we Vladimir Putin w'Uburusiya mu muhuro wari utegerejwe n'abatari bake hirya no hino ku isi. Aba bombi bahuriye muri Alaska kuwa gatandatu mu nama yibanze ku ntambara Uburusiya bumaze imyaka irenga 3 burwanamo na Ukraine. Ibitangazamakuru mpuzamahanga byavuze ko ibyo biganiro byamaze amasaha 3 byaranzwe no kubahana hagati ya Trump na Putin, gusa none bikaba nta kintu gifatika byagezeho. President Trump nyuma y'iriya nama yabwiye abanyamakuru ko ibiganiro bye na Putin byageze neza cyane, gusa yemeza ko nta masezerano yagezweho. Ati twagira ibiganiro byiza cyane, hari byinshi twumvikanyeho, ariko nta masezerano azabaho kugeza igihe hazabera amasezerano ya Ukraine n'Uburusiya. Trump kandi yashimangiye ko Ukraine byanga bikunze igomba kumvikana n'Uburusiya bigahagarika intambara. Umuro w'amasaha yatambutse n'uwa mbere Putin yaragiranye na perezida w'igihugu cyo mu burengerazuba bw'isi kuva icyo gitangiye intambara muri Ukraine muri Gashyantare mu myaka 3 ishize. Trump yageneye ngo ubuyobozi bwa Joe Biden yasimbuye ku butegetsi mu bijyanye n'intambara ya Ukraine. Yavuze ko ari umuhuza atari rumwe wa Ukraine. Yavuze kandi ko intambwe ikurikira ko Putin agomba guhura na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Putin ku ruhande rwe yemeye guhura na Trump mu rwego rwo kugaragaza ko igihugu cye gitsimbaraye ku kuba Ukraine itagomba gukomeza kwishingikiriza umuryango wa NATO, ndetse hakaba hanagomba kuba ibiganiro y'umutekano w'Uburusiya. Putin kandi nta namwe yigeze agaragaza ubushake bwo guhindura ahagaze. Ibyo ntaramakuru by'Abongereza Reuters byagaragaje nk'insinzi ya diplomasi kuri we. Iki gitangazamakuru kandi cyavuze ko n'ubwira nama yateguye ku rwego rwo hejuru ku buryo Putin na Trump bahuriye hari yasheshwe tapi itukura, ndetse hakaba hahawe n'icyubahiro cya gisirikare nta kidasanzwe yigeze igeraho. Reuters yagaragaje ko ari ikinyuranyo gikomeye hagati y'imvugo ziryoheye amatwi zagiye zikoreshwa n'imyanzuro y'ibiganiro. Iti kubeba neza no guhana imikono ikomeye bishe ukuri gukomeye, na ruhande na rumwe rwari rwiteguye gutanga ikiguzi kugira ngo amahoro aboneke. Nyuma y'iriya nama kandi Trump yavuze ko ashobora gutegura indi igomba guhuza Putin na Zelensky, gusa ntiyigeze atangaza igihe izabera. Naho sosiyete ya Air Canada yahagaritse ibikorwa byose nyuma y'uko abakozi barenga 10,000 batangiye imyigaragambyo mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Iyi myigaragambyo itangiye mu kugiye ntarengwa cyo kugera ku masezerano hagati y'ishyirahamwe ry'abakozi rya Air Canada kirangiye nta kiragirwaho. Umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abakozi ba leta ya Canada, Canadian Union of Public Employees, yemeje ko imyigaragambyo yatangiye mu ko nta masezerano yagezweho ku bijyanye n'ibibazo by'imishahara, maze Air Canada nayo ihita itangaza ko yahagaritse ibikorwa byayo. Intambara ikomeye y'amasezerano hagati ya leta y'indege ya Canada n'ishyirahamwe rihagarariye abakozi bayo bagera ku 10,000 yerejeho gukora kuwa gatanu. Ubwo ishyirahamwe ryanga ubusabe bw'isosiyete y'indege bwo kwinjira mu nzira y'ubuhuza. Mu ijoro yo kuwa gatanu Minisitiri w'Ubukungu muri Canada Patty Haju yari yahuye n'ubuyobozi bw'isosiyete y'indege n'ishyirahamwe ry'abakozi abasaba gukora uko bashoboye kugira ngo bagere ku masezerano burundu kandi bidasubirwaho. Mu itangazo yashyize ku mbuga nkoranyambaga yagize ati birakabije kandi ntibikwiye kubona intambwe yatewe ari nto cyane. Abanyakanada bategereje ko impande zombi zishyira imbaraga zazo zose mu gushaka umuti. Umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abakozi muri Air Canada Poliot yaratangaje ko iryo shyirahamwe ryahuye na Haju hamwe n'intumwa Air Canada, agira ati ishyirahamwe ryaganira umuhuza igaragaza ubushake bwo gukomeza ibiganiro n'ubwo Air Canada itigeze yikivuga ku byifuzo byacu bibiri biheruka kuva kwa kabiri. Turi hano ngo tuganire ku masezerano, ntabwo ari ukugira ngo twigaragambye. Ihagarikwa ry'ibikorwa byose by'isosiyete rizagira ingaruka ku bantu bagera ku 130 ku munsi, kandi abanyakanada bagera ku 25 bashobora kuguma mu mahanga. Umuyobozi mukuru ushinzwe imikorere muri Air Canada Mark Nasir yavuze ko bishobora gufata icyumweru cyose kugira ngo ibikorwa bisubukurwe neza nyuma yo kugera ku masezerano n'agateganyo. Air Canada yatangaje kandi ko bagenzi bari barishyuye ingendo zabo bazasubizwa amafaranga yose binyuze ku rubuga rwa Air Canada cyangwa se ku yindi porogaramu yayo ya telefone. Hanyuma inzego z'ubuyobozi muri Pakistan zavuze ko imvura nyinshi yateje imyuzure n'inkangu imaze kwica abantu barenga 300. Ni imvura yaguye ku itariki ya 13 Kanama igwa mu gihe itari ko ari nyinshi cyane bituma iteza imyuzure n'inkangu. Imibare igaragaza ko abantu 300 muri Pakistan bitabye Imana mu gihe abandi 60 mu gace ka Kashmir nabo bapfuye, mu gihe barenga 200 buri irengero. Muri Nepal hapfuye 41, abandi barenga 100 buri irengero. Farhad yari mu gace ka Pakistan kibasiwe n'imyuzure yavuze ko umuryango wanjye wose wahise usohoka hanze nibwo twabonye ahantu hose wuzuye ibyondo ndetse n'ibintu bimeze nk'amabuye biza bigwa ku nzu yacu, byari bimeze nk'aho isi iri kurangira.